Nili question bang lai lo. Kai CM Sarpan. Alang lisi kado we Karbiang Long la pen West Karbiang Long ke Intang Kring kado we. Nali pima question karjo je specific. Si nili kethoma question alang li pan karjo itu. Number 1 kila hello. High Court pen AKEHAI tang paragraph 27 labang su voter list ke selam jepan governor nang chidon nung dedet polo amani tum governor long dadam lo a file hada ke governor long ke li dali lang la so puthak nang li comment tuan si pang cheng pon po number 1 number hinia bang ke len pata kipi mo nang li peklang pon lo halada 5,61,576 lake nang li len pata pipon lo pulo lasong bong pen 10% ke non tribal atau pan voter len pata pipon lo pulo 10% jong sila khadam lo pute 56,157 la na bang pubang ke inglong asu kali atau pan pata nang li pipon lo la si la within la 15 years ang bong ba non nang li kibo mang ahut 10 years ang bong lasi ini tum la nang li mo pen polo hala aprang CM bate chairman barim atu mapan si pipon lo polo hiba okhomia hilum dia to mapan tu si la so potha la pen ke thom bang ke la hello autonomous state ke kadu beta ning hang polo kadu beta BJP tum da nang pipo polo Rajnath Singh na chechak tekang lo LK Advani, Amit Shah, kadu bitum ta pulo. Pulo te mopen AKEHAI CM Barim, Johnson be AKEHAI ta pulo Joy Peak Autonomous State ke palong ye pan kepo. Nang li pima kajuan no specific. No nili question bang kala hello. Nang li tum BJP tum Autonomous State ke palong je pan. Ili tum thekdam long langdam long nang Telangana tum MLA tum ajak tum bang chi resign diti. Nang lipu pen la MLA to mat resign pen kado kami ning isi pen dak nali specific Karbiang Long Autonomous Council aphan le nipu dam kali MP alam le nipu dam kali MP pen CM aphan le resign nipu kali MLA phanang li pen nipu pen itum autonomous state palong da prang nang komali pen nang li pa resign hima la hello pardon bangke 90% tumsi inglong aso tumsi long le apota ke long lo Hula 10% po tumke inglong aso tum kali po manela ke hilionjia nilimutan lo hula 1952 aprang men ke do tum 1951 aprang tum ke do tahai ba nane long ba say for example dake karbi tum ta ba khai phan ke do non hula tum ben ingina konsil bango hoda kala tum mondor tum mandang po iaro tum mandang po lapian nili haladak nang pana pacini po jogi po cholo bo timung sao la hini lo ya thom long le lam la si ko ana banga kho asotum kelong le hula bangke nili nang le pana pe clear po nili konsil dolo pulong te ala solin nang li tumbang no puti mung sao pen bango haladak nili apo nang pinai nang tum la sope ateng pen nili nang hang po kuan si kelong ma ko sorry binu sar kursi hala amen gutia data nili nang piat po jogi bo timung sawalam da chini ade na sini hala tumphan hang po pulok